тамошобинони азиз, анам хали арманский шолг меган инора. Ира бинед. Новинка. Сангой хамелеон иш дождик. Мхе сангой ростак дора. Инора баъзе ҷода 600-700 сомона мефурӯшанд. Ҳозир боша мо ина 300 сомонӣ дорем. Заказ кунед, доставка ҳаст. Аз ин рангай. Ана ин рангаш ҳаст. Диде? Иш зардай, иш мхе савз. Ё як либосаш 300 сомон. Армянский шелк мулоим. Ҳозир армянский шелк мода шудагай. Ҳама ямино мегира. Ана инам душ боша, хали санг дора. И боша нархаш 350 сомон. Дилиҷгар, санги дилиҷгар кати. Ибо рангаш дика хеле. Ям армянский шелкай. Новинка. Аз новинкаҳо бехабар намонед, тамошобинони азиз. Ина дромада тамошо кунед, интихоб кунед, доставка ҳаст.